Bamaktada Library of Manipur amadi Finding the Voices na khurumjari. Lengsin biduna leire akoy virtual set sida akoy spiritual conversation program sida leadership lobiriba mingoina panjarapada Ramanuja Das Ramanuja busu khurumjari. Hey Krishna. Finding the Voices amadi Library of Manipur the program asu miyang tabiriba alaman la mai ben Vaishnava matru khai puno pu yam ko khurumjari parti kachari. Like Ima busu khurumjari. I have my shoe. Hare Krishna Punamapu, Tembiriba, Bhakta, Vaishnav Kudumapu, Kubamtara Nonagara, Bhakti Kachari, Kurandari, Homandari. When a matang na spiritual program si Aujarapani, at okay spiritual program si Uzek Kavrakpada ay Samariam Tang Tizage, si session tare sura. Han bada na journey of becoming a monk se. Masi taudre adugi matung da na specific topic oina kankacharaga that kanakre like kita bagi maranda bagi ahum subada na karma nainakre na mari subada na mahamantra se ki matang da Chaitanya Mahaprabhu na kamay na ko pirami kay na dugi bagi chanting se de hojakre bagi seva se akoy na kamay tawi kamay na tawgani dugum bagi da koy kana jakre duga last session da akoy na miyoiba mada gun ahum different guns tamas rajas sadvik ka sigi gun si masi kara nainakre duga mo akoy na masida mo relevancy with reincarnation at mind tawa adugi warisi to badamuk Ramanujana koiki 14 loka se palakpada koi na masigi si ama coming ba mapo na masi mo request to zabani ado ngasigi mitsita masig marakanan na gani aduga relevant with karma aduga rebirth reincarnation ko koi na hana kana kita masigi maramdasu amana relevancy se pubira kadiyan na jagani adubu akoy program sa hodringa da Ramanujana akoy ki last session da su Bali Indonesia da ki join ta ubirapani asina mo mapam anaw ba man da gi mong ta ubire to Ramanujana tang kamay ta ubiri trip si gi maram da kadai da lay bana ha bita ko nyang tang tapi Yam nungai jai ichena si wapan mit ibasi hojik se ayang lejari basi Indonesia gi Java haiba island du ni duga masida Jogjakarta haidana yamna maru eba shohara male sing shahar se Indonesia gi oina chhatra singi shahar ni haidana khangnei student singi ne haidana mafam sida university mayam male institution mayam adagi angang lamdam sigi chhatra sing naha oiba singi da maktadi masida lai haraga like tam phangbase makoi yamna phabane khana ba dung jaga soiba amadi mase cultural akoigi kahta yamna tongan ba culture gi mi mayam tongan dharma gi mi mayam silaga mase punpham soi and mase yamna phajaba akoigi cultural akoigi mayam sigi pujhanpham soi ba jaga soi adan masida Malio Boro na jaga amale masi yam chauba kan lam sang lambi hat mo street masida sida university ki chhatra chhatri mayam che pura whole night masida makoi lai ad makoi je kene tongan tang makoi ki cultural presentation mayam tawi makoi se saktana khotana wari bote saba discussion taw bukot pa ad yam active oiba adu kum jaga ni ai lai je jaga sina muk masi ki dok jaga ta hai ba hum sida leiba koi ki kon di bhakta singh maha samak su oi bi bani chahi kun muki mangda masida like tam lak ba chhatri sing koi je khara spirituality da su khara ba adugumba angang sing koi sikle pham masi khudong cha da ba khar lei ba ubudu da mahang lam sam jele haraga ha ki macha ma sa jai yum phom sida mana angang nupam cha sing le hum tonga ma nupim cha ke tonga ma sa haraga ma sa mok le sida aduga mandit masam du sai
मंदिर सिदा श्री श्री राधा याम सुंदर निखिल मुसला प्रभुपाद सुलै angang lay na sing sina amna yam sound je mu tang tat khre akhoi man ngai minasi pumna magna प्रभावत टी और क्रमना हरे कृष्णा है भी रही लाइक तंबिरक पसना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तब इंडियन फिलोसफी तम की बने अदु मफम से पाव ऑल इयर्स याम थवाय ना कोई सी याम नु खिसा मिले अदु मफम से याम नु सिवा सन लाबा सो दे tapi Ramanuja की sound से कितना कनो मरक तक की बेयाव करे मखा ताबी ako'y mayam ngay minasi Ramanuja की कनो सी technically difficulty laiba mali I am tang message tau jage amuk try tau si okay sina khara seng ba male mo hoy ako'y am tang sem je ki ke masih portrait याद हैจะmake sense bersih bersih ya seng sina khara sena seng maka tapi सुमाइना देशिदा कोई लेमिनरी बा भक्त सिंह कोसिगा पुल्लगा कोई याम मतेंग पांगे अदु मफम सिदा मु यामना अंगक जगह खर लई सिदासु कोई जोग जगत हाइबसे ममांगैगी अरीबा कोई आर्कियोलॉजिकल साइट सिंगी दमकतो याम ममिंग चप जगह नि मसे होइना जगह am masida कोई बुद्धिस्ट सिंगी याम मरोइबा कोई from बोरोबुदुर हाइबसे बोरोबुदुर से कनो ने कोई की कनो हाइतारे मसे among the 7 wonders of the world masi ama yaure bane Borobudur se masi buddhist sing yam phajaba mo stupa sing hai mathang leiraga yam chauna saba stupa ni amasung masi manak nakna Prambanan haidana jaga amasu lei Prambanan sina koi se masina Brahma Vishnu dagi Mahadev ki bandis lei ba jaga sida मखोई से मसी याम लीरबा कनो मसी मखोई आर्कियोलॉजिकल साइट मसी देसिदा हाना मखोई डच सिंग लापदगा मफम से मखोना सुम डिस्कवर तोरम जाने होजि फावबा याम फजना जगह से मेंटेन तरोग ले अदगी अमना चांदी संबी सारी हजना महादेव कसुमै देना बा दुर्गा कसुमै देना बा अमा मखोई लेबा के तफाइरु मतम सिदा मो लौबो सिंगसिना लौ उबा कान सिदा थेंना रखिबनी नुंगोय कोय बसुम देम थेंना रखबस मो सुम तफाइ यंग मकान सिदा am chauna मंदिर से लेरमी अजुगा मसी मथंग मथंग वाल गा से कोना साउथ इंडिया रा सारिबा सुमाइना मंदिर से मयाइ लेरगा मथंग वाल से मथंग साबद मा लेबा सुमाइना चपचाना माइ लेरमी अदु मसी देसिदा
दुर्गाना कोई महिषासुर हाटपगी अदुगी मूर्ति सु लई अदगी कनो सी अगस्त्य मुनि की अदुगी माय मूर्ति सु लई असिगुम्बा अंगकपा थाइनेगी यामना मरुओइबा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस याम लईबा अदुगुम्बा सी मकोइगी आर्कियोलॉजिकल साइट में आम थेंगनी मफमसे अदुना अखोई असिगुम्बा येंगरगदी इंडोनेशिया से मखोई मसानाजु हाइजे प्रोजेक्ट से कोई ममांगई मतमदा यामना फजना कोई वैदिक कल्चर का याम नकनबा अदुगु मफमनी हेदन मोइनसु हाइजे मसी वास असमय थमजगे छे yam nungai aduga adudadi akoi manipur dagi bhakta adum leibira kamai taw मणिपुर दगी भक्ता अमा अखोई सिलै सिदि आइग लाकमिना बद मास यौरमबनी अदु मादे ngasi से मागी फ्लाइट से तांग मरी को बाली दगी अदुना ngasi अयुग nganta mahak se से थोखरे अदुगो फ्लाइट तोंग चकदबनी अदुगी मा हनगिब दंगाइरी माग लेरमगदी माग सुमते नोमन रम याब मा मसामक से देहरादून दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओले जब adudi akoi ngasi gi topic si da amuk makha tabinaba akoi mayam da lokas akoi taramari lei haise masigi maram da kitang akoi da takpinaba ningsingser मसी हाइबे यादरे yani makha tabir अखोइना ममांगी सेशन सिंगदे सु मथंग मथंग नजरक पसिदा यौरा इबसी 14 planetary systems मसी अखोइना वैदिक कॉस्मोस तो हाइरे वैदिक क्रिएशन की मतंग द मसी हाइबे मसीदा यामना स्पेसिफिक ओइना मसी श्रीमद् भागवतम हाइबा लाइरिक सिदा स्क्रिप्चर सिदा मसीगी चपचाना अमा मतंग अमा पिबिरी अदुगा खरा हेन अमु कुपना बसिना साउथ इंडिया की ओइबा श्री संप्रदाय हाइबा ग्रुप सिगी मखोय के दगी थेंगनाबा कोइना भूगोल वर्णनम हाइदा लाइक अमसु लई मजदा मसी याम डिटेल ओइना सु मसी पिबिरी तोंगा बा लाइक नाम सु पोंगे मसी अखोने वैदिक कॉस्मोलॉजी हाइबा मतंग सिदा मसी द पिबिरी बसी कोई every universe अखो हजि लाइबा यूनिवर्स असे मसी से क्लोज सिस्टम नि हाइदि मागी कवरिंग लेजबा अदुगा मसीगी मनुंगसिदा तोंगान तोंगान बा प्लैनेटरी सिस्टम सिंग से याउरी हाइबसे अदुदा कोई मसी अमु वैदिक स्क्रिप्चर सिंगी मतुंग इन्ना क्रिएशन हाइबलाग मतम मसी मतंग सिदा महाविष्णु की पार्ट से पुसले महाविष्णु की ब्रीदिंग महाना सोर होनबा सिदगी अमसुंग महाकी तुखोंग कोई तुगी कोई पोर हाइता स्किन पोर्स मैम सिदगी मसिंग लांगमद्रा मसिंग थिंगमद्राबा यूनिवर्स मैम से थोला कदोरिबनी हाइबसे अमसुंग each and every universe masida amu विष्णु अममु चंगबीरगनी हाइबा मसिगी विष्णु सिना अमु कनो कौरे अखोइना गर्भोदक्षाई विष्णु हाइदना कौरे अमसुंग महाकी मसी सेकेंड विष्णु से मसीगी महा खोइदौ सिदगिनी थंबाल अमा हौरी हाइरगा मसीगी थंबाल सिगी मथक सिदा ब्रह्मा पोकदौरिसे अमसुंग ब्रह्माना हाइरिबा मसीगी महाक नै मफम सिबुन अखोइना ब्रह्मलोक हाइना हाइरानी अथवा सत्यलोक दुगा मसीगी मखा तारक पसिदा 14 planetary systems ai semgaduribne 14 planet nate ko planetary systems and masi mayam si asi woni akoina material world na hari basi pokpasi bigi jagat haiga dol basi duga masi ki wang mada once kai ki bhagwan se vishnu ki magi functioning lei basi na koi material world se manung do dori masi ki wang masi dane koina vaikuntha hai lai ga dori basi without anxiety ki mafam oiba amasung vaikuntha lok sidana amuk lakshmi narayan gi seba se masida भक्त विष्णु मैम चंगना मखोगी सेवा तौरिबनी अमसुंग हाय बैकुंठ सिगी ख्वाइदगी टॉप मोस्ट पोजीशन सिदना गोलोक वृंदावन हाय लेके तौरिबा फम सिदने अखोइना भगवान श्री कृष्णना
नित्य लीला कया अमा सानबिरिबा इटर्नल पास्ट टाइम्स इटर्नल लीला कया अमा सानबिरिबसे होजिक अमुक मटेरियल वर्ल्ड के मनुंग चंजरग यांग पकानसिदा अखोइना लैरिबा यूनिवर्स असी ख्वाइदगी पिकप यूनिवर्स ने है अदुगी दमक्तने ब्रह्मा की मकोक मरी पालिबसे अतोप यूनिवर्स मैम से मसिदगी हेना चाउ ngakतने ना हाइबी अदुना अतोप मफम सिंगददी ब्रह्मा की कोक से तरा पानबा कुन पानबा यांखै पानबा चाम पानबा लिसिंग पानबा लिसिंग तरा पानबा लाम पानबा हो लेन हाइ अदु मखोइ अदु मतुमा यूनिवर्स की साइज चारक पसे मतुंगिन मसि लोन मक्से कोन भागवतम दा थिंगजब वा ngakतने दुगा लेरिबा प्लैनेटरी सिस्टम असी मरोल तरा मरी हादन पिबिरे मसिदगी हेन अकुप्पा डिटेल मैम से लेरी अदु मसे यान बेसिक ओइबा डिटेल दु खतंग हाइजरगे मयाई सिदना कोइना भूलोक हाइदना भूलोक हाइबसिदि अर्थली प्लैनेट्स हाइबन अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम्स अर्थ कोइना पृथ्वी खके वानते अर्थली प्लैनेट्स लेगदो सिगी जगह सिदा अदर मसे मसे के अमुक तोंगान तोंगान पार्टसिंग खाइदोरई पार्टसिंग जे कोइना मसी से 7 आइलैंड्स ना खाइदोरई 7 आइलैंड्स से खाइदोरपसिदा अमुक मसाइगी सी ख्वाइदेगी मनुंग थांगबा सरुक सिदा कोइना जम्बूद्वीपा हाद जम्बूद्वीपसी अमुक मसीगी पार्ट मसीगी सरुक मापन थोनो खाइदोरई अदुगा खा थंगबगी नाकन सिदा मथंग मथंग यंगपा कांसिदा कोइना भारत वर्षा हाइबसे थेंगजरे भारत वर्षा हाइबसे इंडिया खकी वा मगनति मसी भागवतम पल्लिबसिना अदु भारत वर्षा से अमुक 9 पार्ट्स नो खाइदोरई 9 पार्ट्स सिगी ख्वाइदगी आउटर मोस्ट पोर्शन सिदा मसीदा लेरिबसी पृथ्वी से लेगिन थापी अदुना मसीगी पिरिबा डिटेल्स असुके मतिक डिटेल्स अखोइना ngasiगी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी ना फावबो योबो ngamdaba अत्रगा मसी येंगुबदा हेक चानरंबा अदुगुंबा पॉइंट कया हम थेंगना मसीगी मयाइदा लेरिबसे कोइना भूलोका अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम्स मसी लेरे मसीगी मथक सिदा भुवर लोका हाइदन लेरे भू भुवर अदगी स्वर्ग लेगदोरिबने कोइना गायत्री मंत्र सोनाबदगा हे से सकना बसे मैमना ओम भूर भुव स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम सोना बसे मसीगी भू भुव स्वहा हाइबसे भू हाइबसना भूलोकनी मसी मथक लेगदोसे भुवर लोक से असी मथक से लाकदोरिबसिना स्वर्ग लोक से अर्थली प्लैनेट्स मसी भुवर लोक से तना अखोई मियोइबगी ममोंग नखोई मैम सिम लेरे तोंगान तोंगान बमागी मोमतो याम लोरे हायरगा अदुगा मसीगी मथक से लेदिबा भुवर लोक असिना कोई एंसेस्टर सिंग्स कोई मैम से ले है हाइबी अदु मसीदा कोई प्रेत ओइरिबा कांगबु सिंग मकोसु ले है अदुगा मसीगी मथक से काखत खेबदना स्वर्ग लोक लेरे स्वर्ग लोक सिदने कोइना इंद्र चंद्र वरुण गणेश सिंग मयाम से मथंग मथंग कोई डेमिगोड्स मयाम की मागे तोंगान तोंगान प्लैनेट्स मयाम तोंगान तो लोय मुलेगे दोरी मसी मसी बखोना स्वर्ग लोक हायदा हाय स्वर्ग लोक हायरगा कोइना जगह अम खकी वानो वनत तोंगान तोंगान बा मागे डेमिगोड्स मयाम से मफम तोंगान बा मागी एक्टिविटीज मयाम चथरिबा अदु मफम सिना पिक थन लेगे दोरी बनी अदुगा मसीगी स्वर्ग लोक सिदगी अमुक वान का हट खरकांदा अमुक मफम मरी अमग लेरी अखोइना मयाम सुम ममांगैदगी सुम ताजरकपदा स्वर्गाबा सर्गकाबा ना सुम हाय अदुबु सर्ग कारगदी याम नुंगाइबा दुगु मफम नि हायदना अदुबु सर्गदगी हेना वांगबा मफम कयाम लेरी हायबसिमदी हेक नैनाबसि खर वाटपदम तो अदुबु अखोइना भागवत नैनरोबा कांददी स्क्रिप्चर्स नैनरोबा कांददी कैदोर भू भुव स्वाहाय लेरे स्वर्ग लोक सिदा मसी याम हेवनली एंजॉयमेंट अदुगु हेवनली डिलाइट्स मयाम सी फंगमदुंग मजगानि हायदना अदुगु मफम सिदा अमुक मागी तौजरकपा पुण्य कर्मगी फुलसिंग अदु मदु चाथोखरे हायरगा अखोइना सेल सी चादिंग तौथोखरगा सेल सी अखोइना खरोस तौथोखरा मतुंग सिदा अमुक युमदा हन्नब यादबा मागी हाने मफम हन्नब यादबा दमाइन तौदना मफम दुदा महाकी पायस एक्टिविटी मयाम सिदा मदलो छल्लुबा तारगदी अमुक पृथ्वीदा मखा तारकदोरि हाय अमुक हन तारकदोरि सुम लेरोय हायदना अदुबु कनागुम थवा यावजरगा पुक्चेल तिंगना मफम दुदसु असय महाकी पायस एक्टिविटीज पुण्य चिरम थबक सिंग अमदि भक्ति के थबक सिंग के सुम मखा चथजरबोदी
ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯔꯒꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯃꯍꯔꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯍꯔꯂꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯍꯔꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯖꯅꯂꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯅꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯁꯇꯦꯔꯤꯇꯤ ꯇꯄꯁ꯭ꯌꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯆꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯉꯥꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯅꯂꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯄꯁ꯭ꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯄꯂꯣꯀꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ भूलोका भुवर्लोका स्वर्गलोका महरलोका जनलोका तपलोका मसी तरुक लेरे मसी पुलपसी मथक लेदोरिबसना सत्यलोका और ब्रह्मलोका है ब्रह्मा के मफम ब्रह्मा लेरिबा प्लानेटरी सिस्टम से मसीददी ख्वाइदगी हेन सेंगलबा पुनिंगसिदा अमोटप याउद्रबा अदुगुम्बा मियुसिंगसिना ब्रह्मागे मनाक लई है अमसुंग मसीगी अदुना ब्रह्माबकी मथक लेरे मथक तरेत अमा अदुगा मखागे तरेत सिमा पृथ्वी की मखागे तरेत सिमा लेरी मसीना अतल अतल लोका वितल लोका है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल 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 है ना पताल लोक से ख्वाइदे मखा लेदोरी अदु मसी मथक रसातल रसातल से याम ख्वाइदगी हेन सिनफुल ओइबो ख्वाइदे पाप चनबा काबुसिंग से मखोइ से मखादग चली हाइरिबस अदु हाइरि मसीगी लोक तरेत से मखाद पृथ्वी मखा लेब तरेत से मखोइ से नोरक नते नरक सिना अमुक पृथ्वी लेब मफम सेदगी साउदर्न साइड दा कोई यमराज की जगह से लेन है कोई यमलोक से मफम दुदा उरगा कोई की हक्चांग थादोबा तुंगदा सिरबा तुंगदा मफम दुदा चटलगा पाप तोरक मी सिंगदी यमराज ना मा के मनाय मसेन सिंगी कुथांगदा मयाम दंदी पी हाइबच अदुना दोरोक से तोंगान में हाय मसेगी प्लानेटरी सिस्टम तरागा मरी मसे 14 प्लानेटरी सिस्टम से असुमाइना भागवता अमदी शास्त्र सिंदा असुमाइ दाक्पी हाइबदि अखोइ मसी हाइरिबसे करिगिनो हाइबदा अखोइ लैरिबसे पृथ्वी सिदा लेरे अमसुंग अवाना कयाम थेंगनरी नुगाइबा नुगाइतबा कयामा एसेंशियली यंगजरुबा तारगदि अखोइ लैरिबसे फना नुगाइरबसु वारबसु टेम्पररी अरेंजमेंट नी हाइबस मतम खा लेरमगनी अमसुंग मसी मतम खरगी तुंगदा अमुक थादोकलमलगा अमुक चखेदोरिबने अदुना अखोइ अमुक लागा अमुक चटपा अमुक यौरगा तो जगह अमुक होंबा कोइना ट्रांसफर के तो चटपसे असी थोदोक याम नुगाइ पोत नतब अंगांग लाइक तमगी बोरो इसागी बोरो मफम ज खतंग नॉर्मलाइज्ड और नेचुरलाइज्ड और रबा कांसिदा अमुक ट्रांसफर चत याद्रे हारस नुगाइ बथ थबक नते अदो सुमाइ तौदना कोइसे मफम सिदगी अतोप जगह द मुक चत अवांबम दुका अने मतो मुकुम असमाइ सुम लैब अदो मसिदी असिगे साइकिल से नुगाइ नते मसिदगी वांग मलान के तौबनी अदोगी मसिगी मेसेज से पिनबगिदमक्ता कोइना शास्त्र सिंगसिदा वैदिक कॉस्मोलॉजी मता किनरी अमसुंग अखोइना अमुका ब्रह्म संहिता कवि ब्रह्म संहिता से चैप्टर चामा यावब लाइरिकनी अदो कोइ श्री चैतन्य महाप्रभुना मसी साउथ इंडिया दा चपिबा कांसिदा आदिकेशव हाइरिबा की मंदिर सिदा लाइक थेनबिरकपनी अदुबु महाप्रभुना थेनबिरक मतमदि लाइक से मांग्रबनी थीबा खंगद्रे अदुगी मतम सिदा चैप्टर अमा खक्तंग मंगाबा चैप्टर से मसी खक्तंग महाप्रभुना फंगजरे अमसुंग मसी यावबसे चप चाबा भक्ति की अथुप्पा वा मयाम से मसी यावी हाइबसु थेंगजे अमसुंग मदुदा सुलेम श्लोक सिदा सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेका छायेव गोलोक नामनी निजधामनी तले तस्य देवी महेश हरिधामा सुतेषु ते प्रभाव निचय विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि भगवान श्री गोविंद खुरुमजरी हैदना ब्रह्माना याम फजबा अदुंबा महान कचब प्रार्थना नि मसिदा हाइरिबसे ख्वाइदगी नेमबदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ overall ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ material creation ꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯖꯒꯠ temporary ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ inferior ꯑꯣꯏ inferior ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ creation maintenance and destruction masi adum chathaba jaga oiba aduna mak temporary nature oibanina mas inferior ni habas ma thakpide superior oibasna karino eternal oiba kai thaba naidaba matam chupagi oina dum lengda legadaba adugu mafam sibuna spiritual world na hai aduna spiritual world si tongan yamna khijagraba adu mafam ni material world से गा spiritual world से की मरक के gaps में सुलाई दी अदु मसी अहुम सिबु कनाना पानरी बनो हाइबदि मतंगदा ब्रह्माना हाइबिबनि ख्वाइदगी नेमबदा lowest of all is located Devi Dham or mundane world ख्वाइदगी नेमना लेरिबसिना अनेम लेरिबसिना Devi Dham ni or अकोई दुर्गा ना पानबा जगह से अकोई हुजु लेरिबा पोकपो सिबगी जगह से मसी दुर्गा की जगह नि है तापी मसी अखोना लांथोपा ngamde hena su durga haiba se durga ki artha se fort su haiba ne अखोना lanban hai fort se khoi yamna chauna kanna sagraba taragadi masidagi masibu wangma lalaga chatpa ga haiba se masi ngamnadi sumai tawdana अखोई ki pokpa sibagi jaga si su durga na panari bani adun masi lanba khak ngamnadi haiba se aduga masi durga na makut tara pali makut tara asida mahagi tongan tong kulai se paire aduga amasung mahagi trisul amasu pairi trisul sibuna kaina ko awa makal ahum man haibs adibhotik adidevik adhyatmik class hai atoba jeev na piba awaba prakriti na piba awaba pungning na haksang na piba awaba masi awa makal ahum si jeeva singta pisan besi masi su durga gi dait tani hai kay gidamot pidoriba sum haina jaga sila ibasi awaba ni haibs khangana ba gidama मस्ते थोलो अदुगा ईश्वर की सेवा तौदबनी ईश्वर बु कारोदबनी हाइबसिगी परासे को खंगनबगी दमक्तने हाइदना दुर्गा मसिगी दायित्व सिनबिबनी दुना ख्वाइदगी नेम लैबसी देवी धामनी मसिगी मथक लैबसिना नेक्स्ट अबव इज महेश धाम महादेव की धाम से कोई मटेरियल वर्ल्ड ले रे कोई ले यूनिवर्स से कोई यूनिवर्स की वांग मटेरियल क्रिएशन कोई मटेरियल वर्ल्ड हाइबसे मसिगी मनुंग से यूनिवर्स अमा की वानते मसी मंग लेरिब यूनिवर्स अनलिमिटेड ने ngasi ekoi hujik physics kilam da su hujikan se universe haidre hujikan ni bakoi multiverse haidare multiverse haidare universe amat leite universe mayam leire da makoina physics na kaina thibada phangle hadana asum haina mayam da hujikti multiverse haibase mayam na adum yamna toina tanara wa oire adugu Srimad Bhagavatam sidi असीदगी चही लिसिंग मंगागे ममांगद इरमनबा लाइरिकनि इद्रिंगै दसु मसे दुम अदुलैरमबनि इथोकपसिना व्यासदेवना चही लिसिंग मंगागे ममांग इबिरमबनि मसिददि मदुगी मतमदगी हौना यूनिवर्स से मयाम लेरि हाबसिमसु नकमसिसु अदुम पनबिरमबने अदुगिसु मतत होसि अखुने नरिबसिना मयामनबदि बिग बैंग हाइदना बिग बैंग थ्योरी मसी याम तोय नैनरे अखोई क्रिएशन हौबे मतंग सिदा हाना कयम लेरमदे adagi masi matang planet mam tholo khibani haibna singba khan togan bagi akoi some theories is leire adubu big bang se hangai se haraga di masi expansion ne point na khak leire badi point singularity ko koina kai masi koina hai tare one point single point ta leiba everything loin mak se kai kuma single point subsal leige bu taraga di masi ko singularity hai singularity se thangai seng bate amuk scientist na kai hai mase it is a mathematical impossibility zo hai ang ko to kan hujiki khoi leriba theory myam sina lambada yadaba pot amani hai adubu masi singularity hai point dagi masi expand taro khodore ko universe expand taro pasidagi ka dore masi sum expand taro leihibadi yadabani na matamada masi hajalakadabani zo hairi expand taro horo pasna big bang kaure hajalak pasibuna hujika haina dibasi masibuna big crunch hai crunch amuk blob subsalak pasi aduda asumhaina expansion and crunch amuk expand to giba amuk subsalak pasi masi se akoi
creation se lei haiba se physics lamda quantum physics lamda mo thengna ni adu masi myam yanara wa honni masi scientifically adu hai masi ki chapmana theory se masi amuk bhagwan vishnu sor khondok pada universe myam loi thole adagi sor hojan khibada universe myam jom lom chang khani haiba si bhagwatam yawba phamni masi se slok on yawri ban aduna masi ki expansion and creation se masi thari bese masi akoi material universe da ni akoi laiba whole ke haitare akoi material creation se just one universe ki wana tab whole universe myam loi mak pula pula ga leiga dori ba akoi material world hari bese masi manung masi bun akoi devi dham hari bese masi ki wang da akoi mahadev ki dham se leire masi bun akoi kailas dham hainari bese aduna mahadev se mahak se akoi material world se leiba brahma bhauba ma se akoi material being ne hai haibadi pokpa nai siba nai devi devta loina muksu magi pokpa matam lei magi sibagi matam lei brahma haibasi magi position ne koina chief engineer haiba gum jan chief engineer se matik charabadi mi amek no oiba yai atumai tawdana brahma se su matik chaba kana gum leiragadi mi amek tana brahma gi post loba yai indra gi post loba yai chandra gi post loba yai masi na post atane adubu mahadev ki matang yoroba kandadi mahadev di pokpa siba naidre mahak di aduna mahak se ko ki material world se manung leite mahadev masi wang mad mas eternal being ne mahadev amasung masira kailas dham se leibide mahadev marak leibidi base ko material world se da durga la shanabire adagi marak se gi material world se da gi spiritual world chakadori base masi gi transfer se da amuk mahadev na mate pangpidi adun masi mahadev ki position se masile adagi masi gi wang masida kai leire and above them all is located Krishna's own realm named Goloka. The masi ani sigi wang man lari basina Bhagwan Sri Krishna ki dham sini kuna Golok dham ga hai basi. Adu masi Brahma Samhita sumana pibide. Adu hai ba masi ki nanar ko kansida. Koi ki 14 planetary systems lai bidi basi. Koi marol tara mari lai hai basi. Amuk sumay am hai ne Sarga Marta Patal sina samjal laga hai bane. मथक वांग लेगी सुरुक ने सर्ग कौरे मखा लेगी सुरुक में हमसे पताल कौरे तो मरक सिना कोइना मर्तलोक हाइबदी महम सिददी पोक सिबगे जगह आनी हाइदन मर्तलोक सु हाइने अदो पोक सिबा हाइबसिदी लोइनमक लेली बदि अखोय मटेरियल वर्ल्ड सिंग मनुंग चनदि दसु माइना मसे खाइदोर ए अदुगा हाइदो मसी क्रिएशंस करिगिदमक नो कना गुमन हाइबि करिगिदमक नो मसीगी सुमाइना क्रिएशन सी तौरी बसे पर्पस से करिनो हाइ मसी ममांग दा कोइजु पंजगरे अखोय लेरिबा पोकप सिबगी जगत मटेरियल वर्ल्ड सिदि जेल गुमन है कोइना लमजी हेन बदगी ईश्वर बु काउथोक बदगी मफम सिदा कोइ सि चंगा इबनि अदुगा मफम सिदा मसी सिचुएशन मयाम सि थेंनरे हारगा मसिदगी अमु थोकनबगी उपाय सिसु भगवान पिबिदि बनि बजिबु कुदिमक्ता आई अवाबस कोकनबगी दमक्ता अदु मसीगी पर्पस से खंगलाबोइदी अखोइना पुंसीगी लेरिबा पांदम से करिनो कई तौगदबनो हाइबसी खंगदुना अखोइगी चकदब लंबी से लेरे को हाइबसी खंगा चलप ngमगनी हाइबसीगी पांदम से लोइनाना मसीगी क्रिएशन सिबु शास्त्र डिस्कस तवी असुमाइना अखोइगी मसिदा sai magi karmagi matungin amadi gun 3 modes of nature satogun rajogun tamogun the high hiba koina satogun leiragana wan khatkani adagi rajogun leiragana masi prithibigi earthly planets sum lehogani adagi tamogun do ragana admukhenna anemba thaka sakhigani hairi besi asigi masi pulap si masi pulagi yang pakadari hena masi clear oire ado sargalok हाइबा पफम सिददी यामन फैसिलिटी मयाम ले हाइबस में ताजै अदु अंगक पामना पाताल लोक हाइबसे मखोइ से कनो सुरुंग मोय करिबो लेरि बने है बिल्ला सरगा बिल्ला हाइदि होल सुरुंग लैबा अदुगुम लोक मखन मागी थाक से अत मसाइगी अतल बितल सुतल हाइग्रिबसे अदु मखोइ मफम से लेरि बसे कोइ demons or demoniac beings hai hingchai tambagi khara do mugun ka chen adubu mafam si surung do leirabani na numit ke manga ji yodre
aduna makha prithvi gi makha leriba lok mayam mokoi si loina mammi mambai numit ki manga si yawda loi mammi adubu mafam sidadi magi manga se mafam duda mani puba lin mayam si le yam chau lin si le hai adugumba lin dugi mo mokok tu puri mani sina umlang lang lei ban hai adu mafam duda koi numit thok traba taraga su masi adum ngalaga lei hai aduga makoi civilization se material civilization asuke ba chakhole yengba taragadi makoi gi modern technology science and technology adai le facility mayam masi sargadagi patal lok mayam sin hele hai wang yam hele hai makoi wang koi mechanical oiba civilization je mo yam wang aduna mase makhas mo ise makoi su makoi pusi nungai jana mo hingjari bani hai makhas mo gi chaw tak par ka mayam sida aduga akoi adubu khwaidagi madik chabadi akoi ki prithvi gi mathaka leiriba akoi planetary system mayam sida su enjoyment ki facility adagi punsi nongsang bagi facility yamna hele akoi na koi dagi makhada kumdagi ba kanda su material facility mayam su ke matik wangi aduna mathakta kagra ba su makhada kungra ba su akoi ishor ningsing bai khudong sa ba si ma khara wat yam nungai yamna akoi gi nungai thopagi adu punsi da sum lei gi bani na adubu prithvi da leiba taragadi ishor ningsing bai khudong sa ba khwaidagi khwaidagi hena khudong sa ba heli haibse masi ma takpi kai haibda khoi si leiriba akoi gi punsi nongsang bagi matam amadi leiriba situation mayam masi khalum masi ga yengba taragadi mafam sidadi ka he nungai ba su oidaba adagi awaba su dumak adumasi mayek sengasu leiba aduna ekoi si miyoi ba si prithvi dadi miyoi ba sina wakal je khanda bai khudong sab se kar kari gino aina su ko wali ba se kari gino kana gumam nungai kana wali ba se kado bagino adudi masi ga solution je purak pa ya bra haina khan bagi khudong sab se phangi sidadi aduna masida amuk marai phadana kana gumamna mabukchel sengba oja ai wahom si bu khangba haiti punung sida amot pa yaudrba aduguma sadu sengba adum oja se thengajaruba taragadi bhagi punsigi mamal ji kaino khangjaduna kai tawbada karam hain tawda ai gi punsi se mahi yangadagi haibna chingba masigi wafam singa si mas khangjare hairaga masagi punsi su mahi yanjaba amasung atay mayam gisu mateng tawba ngamjaba adugu punsi ama lenba ngamjagani haibase शास्त्र की वर्डिक नहीं मैं थमजेगी इसे Uh, 14 lokas aduga different dham hai tare ko masi su aina no boina taza bani masi takui baki da makta thakachari ado aina question khara di lai re yamna topic se yam chauna banbigre ka ado aina hangrengai de imana any comment natra question hangbining balagiri pra ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯟꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ 1983ꯗꯩꯅ 85 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯂꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯨꯅ ꯇꯥꯛꯎꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯤꯖ ꯀꯔꯃ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯏ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯪꯅ ꯐꯝꯃꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯪꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ 이salli ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯂꯩꯕꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯙꯔꯃꯒꯨꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯅꯧ ꯑꯪꯀꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ
माना अंक सी ख्वाइदे फबा अदुगा जोनसन स्कूल दा मासे हेडमास्टर सी मासे कागदौरबदा सुका का हंद्रे माना सुवानो मोये न वानो खिद्रे सिमना आइना खितांग फैदोगा आइना खंगबगे हंगचबनी मतंसिदा मासी गिटार से am नैनबा अदुदा आइना पाबुंग दे हे क्याम नु तवे ngunda ada aina pabungda kwa kaithen makta rasulaiba aduna maagi mafam sida chatlaga swami maharaj na pirakpa larik khingsi english ngakani aidi english kaya ka hena khangba aidi yamna hekta jar kanu oiba natabani na kana nomna libira aga plus taurakanda aigi burubana su matamduda adum swami maharaj na pibirakpa se adum handopi ada ngasidi irai ni aidi wari liba chatoi ni na aduda mana sumaina pabung sina ihan hanbada angang da liba wari di krishna sikanano adua kano ram sri ram sina kanano karino habse moida di ambor surani aduna satya haibanga treta haibanga kali haibanga Dwapur haibonga sata treta Dwapur kali ju mari se akhoi ki na maitei ronda hai sak haya sak lang basa khunum sak hai sak amamam si lei adai da akhoi ki treta juk sida kana poi sata juk na kana poi hai basi chamlap na angang da ma khanghalasi aduga moi sina moi gi tawjaru bakar maduna dandi bhangi basingro masi samlapna ama central idea ama pitho asena pabung na takpira padagi ai no manini ni no makhata de oide kui graba chahi ohum bhauni aina spiritual class ta tongan ba krishna gi sayon balaram gi sayon asina singba se khara ka khangjaba se khangna na ba thi ba se ada strategy yokchida narasingha poe then na sayole popanate sayole magi avatar se ada nara di hab lion han me huyi nar singa gi mandi lady se ma puna ma chulo ina khangbi re matam mamada din nar singa gi mandi se ka hena ama khaktang da gi hena lekte uti skon da sunar singa gi leire aduga kano da singya mai makhada sunar singa gi chauraba mandira ma leire Asi kamaina narsinga sina juk tawrei no haibasi central idea ma se aina angang sida tawhan kibadugi aingonda kokta lebasi ai sum hangasage aina supplement yam haibadi nate adubu narsinga ke hab lion hab yani matamdu da palamba ning thausie hirana koksiana ma si hingchabagi ning thawdongna khoi raban hogi dhara dongna tawi aduda magi machanupa se masidi hari yam ningba aduga mapa siga mabani se amna khatna ba chaina ba mana sri hari hekban bada mapa na mai slate ka se thugai bi ba adu mapa ne hek thugai bagi lang baga ne sri hari sina mai slate ka se adometa semjam bi ba han dumaina utli hari ba vishnu puran gi pabung na libi ba wadi sida aduna narasinga si hap lion ham ni hai mana ma kano sina hangi nangi hadisi kai lei na hangi masanu pasida adu nang sri hadisi kai de lei na hai godi si ebrio yare na mana macha se ibri nang adudi nang mana kano pilara ma pasina kaura ga thugai ba nang sajida hadi lebre yang wona adu da narsinga si chong thui adu hap lion ham yang se madu lege adu magi satam se akoi narsinga ina maina dum dagire magi juktu legre aduga man macha se adum harigi ningba macha ama oina sayonkre adudagi mathangi juksida mu lising amamam na juk amamam ni hai treta juksida mu ram oina pue ram oina sayole ram se ramgi mapabung se mapa mama loina lego ning thoni matam duda aduna ram sigi mapabung se dasarat kawi magi rani ahum lei rani se adum ningthau paling kai di rani se adum kharaga yam lei adu rani ahum sina khwaigi ahan kaukselya sina ram poi aduga keke sina bharat poi aduga sumitra sina satrughna ga
Lakshman ga se pui moi sumai na pu pa sidai sida khoi gi kan no se rani singsi gi marak sida koksilya sidi yamna jamjabi rampoi ba mama sidi yamna enno se nai di ma ka chu thoi jong na ka hen ba hajata ba aduga ram gi kan no se mama be ma se aduga kaki hariba borot popi mama sidi oi hendo na ma siam skill yang wang ba ning thogi hek sigadaba nagadaba haibadi suppose lan da de en khalone mana heta sadi sarat tawdana mana heta khujil thorang siam haiba aduna lan ga se ning thona kaino sangdringai matam doroga sumaga dum pana dana konung se mana heta pu bangam ba adum barani oiba ada ning thau sina pen man gi dana nang di thonai am phai adu nang boram niu aingon na boram niu an hai ada ma semi tin na ba suam hai ba jan ni ain chum ma ke character se chum yong wa matam sida ada ke sina mana kai no tau de manai nu pi man thara ko wem su lei man thara si su ke khakta gi manai na te ko nung gi manai ni adu ke sida mana mi chang ni sina di ma semi tin na ba yam hai ba adugumba mi ne na ina adu character du ne na ina lojai adu matam du da ma gi bor se hing ni ru ginu nang matam chara kan na new hai mantra sina summa bani se wadi ki sana ba sida adu dasarati nunga haibadi ma ahlora mi na ma kano oidore ningthau ama hapam draga di na mayeki atabida Sri Ramchandra semai masan pa han sening tho oina na baina kan no tore ning tho oina na baina ning tho ha ko dore ba abhishek to go dora bagin numit abhishek ki pot ka loin lang baloi ra pa matam the sai sida abhishek ek to ga ram na ning tho oi ga doi ne ba adu matam sida mantra sina ma ge ke sida nyang re nang na hamu bora mamam ni ge na haibado huji matam jare ni ru ro maram di nang ning thau po pa mama hai du di sarga matra patal ohum makna nang bu be bhat tham ga dori bani hai dana hai bada ki di nga sai gi ma su aphaba hai ba nungai ba hai ba se maya ni na pam ba ni na dasarat sida mana ning kaino si masanu pa bharat se ning thau khubam happy ro nang na pi ke hai ba bordo piro ina khoirami matam du da ning thau sidi yam na principal lai ba hai ba di mana tawge na hai do khrabani na masanu pa se na kano abhishek tu thugai ra kanda bharat sin ning thau hangi ba gi wari da adai di chi samjal la kanda wari si loina libo oi thokte ngasai kan madugi ko pham ni ai lak che ga dori se ai kitang klu kitang khangja do adai du da mana kai sina adai di bharat na ning thau khubam lo wa ba yadre mayam bagi khulum thongatana leire so many moi gi discipline do ut kare adu ga di ram di bonda sahi tara mari bonda thaba adu bharat punna ning thau yen ba hai garam na sahi tara mari bon gi khongom da leiri ngai da tau di bara bon kari kara mayam se leire loire lila se loire kan sida ke sina ram sida mana mama pukta bi ama oidana mai masana ning thau oi han ga na punamang abisya kai ga su mana ma se asamba angang na te na mana tawri ba bon de khongom de lai ba kholi ba du di ai mon dai boram la hoge na ma de asing man pi ni na ko ibunga nang kan no tawre imana su lan kre aduga ne kan no tawre nang ning thau kan no se nang mu hai mu ki ma pok ta ai isa ibuk thoki isa oi nam ta phang jage hanak din nang se ai gi isa se oi ba phang gi dre adu ai kan no tawre hana hai phare na ram di mama si dai ma nang bado phang bo oi oi na hai gre second gi generation si da dua pur ju khe mu lai ma sai gi ram ju khil lo hang gra si dua pur ju khila pada bhagavan Sri Krishna gi avatar se lakre ada Sri Krishna se chu het kano khoi gi kangkhagi masanupi devaki si di masa oi dori mi ada da ma di kangkhagi
Kangsa haiba apang ba nang nasanupi do nang napazana on pot ka pida na luhongi do mana po kwan pang suba masado nang hato rim ne na kaspan yam lai phau tori adai di kangsa du di yam powerful kanoni na ning thau cha ba gi ning thau ni na mana macha khuting mak loina hato hato akanda krishna si di hat pa phangidre krishna si bhagwan masam ang ni na masih gokul kano da nanda gi konung sida kano nanda ja soda gi masa oin thai gire adu yu ohin gire adu ma in taw na mapok se mathang pui adu ga kai dawe kangchagi ma kano gi kangchagi masa nupi deba ki se ma si na mana masa se yu ohin deba mana kai gi noina hai babu mana masa se mana mirai gi ba adu natta batau gi ba mana phatta batau gi ba do aduna magi masa se mana yopa phangi de mabuk tai ta masa do thumu amda hapsal laga jamuna ture la kanda nandagi konungda tumai na thai ba aduna madukan mapol ne ba mana tau ja ba nijakan mapon hamuki mapok ta mana mai masa do mirai gi ba do aduna hanamuki mapok sida mana masado yoko phangi daba sumaina kanoda akhoi kari huji kano kai haitare kan mase sumaina akhoi ahlaman sing sina so admaina dum tapire aduga mugra krishna sina mu matang ma hincha ba puna mangmana loina ma harpangamdre adu last kano se kangsana masih suara pangamdre ne kamai tahu ni masih jaga ma baton terus selesai na dhanu jaga jaga na dhanu ready kan aku ini kaya ini ya dhanu sih kaya kau ya lirung jen adu main tahu na adugi jaga angka ki baton sih tahu dek sana Laura kan sida mayam aska kan bina benda leba mayam sina Krishna si mathai hala aroi aina madi mayam sigi kanoni dana kaya ini Krishna udra di leba ngamda bane ba bina benda leba mayam si magi nungsiba magi power magi sakti magi puna maksina ne ma bina benda si thado kradi akhoi di kanaga lehoni na gopi gopa mayam si puna maksina kham bada Krishna si ya deba akul sina dolai thora kanda kano sida kangsagi jidanu jaga saya masih set leba aduh kai main tau ke bugo gopi me am duna masam gado ta oraga sorok ta hipta na khotana tau badu krishna na aku thauda lo id mi nang na basa ta ya ponte na aduh character si kamai tau ke bu lai hatta te hona leadership ki kano se magi gun se maduda dum pi kereba ada mana gopi mayam dugi masamana pun nama celoi nama saka aduna tatana ina ita adana lehora baneva adugi jukti omu Krishna gi jukti omu loi he ko chao bani masidi ai ibungo koi prabhu keno Ramanujana da wari sili bana hena bajarani hane khale masidi mathang sumli hal libi wana ai hajarage aduga mari subagi kano sida satra treta dwapur kali jukse sida satane mahaprabhu ena lambu mahaprabhu oina pu eva kano se sida akhoi kali juk sida kari mana samyaudri no ina akhoi na muhangi angang sing sida mai ma samyaudri se kari no na hai kan mana na hamuki mapok tan pi mayam dugi ma bun khami ba mabu hat ke hai basuna taba phata batau ke hai basuna taba mana sam mayam do mana kanoda kangsagi dhanu jaga jaga chatpagi lambi juda hiptana leramba mayam do gi sam ke lo ba sam mayam do sam do gi laman do singbo oina ma se mahaprabhu oina khwai mari suba mapok sida di ai sam se amwana sam pala roena tawbani hadar masidani jakal mapon hadana angang sing duda noi mai pada nata banganga nu ojagu da para phara ga phai hayu phadra ga phade hayu char ga chai hayu sumai ta uzana asum bagi wari se lira ga tambira ga di mo su kitang mo adu moi
masidi phati na haibagi wakhando angang on degi som uhan bado adugini akoina nanai akoina ngasigi bhagawan ni mafamda chahi yama aba aina changjadana mala jap tawdana tawjariba punamakse akoina tawdiba aranba punamakto sungapi ngonangdi ngapi haibani adu yaringai di chumna chachage haibagi punamak pukhiramjari aihak sikatang kano kitang matam lawjare punamak pukhiramjari mana koi karma duga reincarnation sigi examples koi na kano haitara tayap to pangam na bagi damakta thaina mana Bhakti Vedanta school da tapi ki batining sang biraga koi nyam da share to koi damakta pakachari the imagi sharing to basita ramanujana ni comment kano lay biba hana thagat jari madam buchu ise khas iko khat chapa ma thank you madam na sigi wari sing se koida mamang akoina class 10 kare matam da manipuri gi tuition tambada su masi wari sing debi re madam na ado madugi matam du no hon sing jani matam gi imungda suma gi nakan gi ka akhu mata da hana pai pratam hojara ko ni matam ko jara ka adugi matam di ki masi wari sing lai phabani angang sing matam da madam na sugum wari ma ma lebi da kiba sing pi ngai de asi ko wari sing sigi aphaba malam chat bebhar sigi maram da bakoi mami ta hoba haisi yamna ko angang jaw phabani haijani masida juk mari ki matang da mate ama madam na habi ki pesai lising na oi na habi ki pesai koi masi mo akoina cosmology Vedic cosmology ki matung na yang pakan sida sahasra yuga parjantam aharjat brahmano vidu bhagavad gita da bhagwan Sri Krishna na brahma gi punsi asang basi matang da mati am panbidan madubu elaborate tawra kan ko thenga jabase satya treta dwapar kali bhagwan gi avatar di sing yam kre ado khwaidagi maru oiba avatar sing hotpidaga medam na wa di basi ko lai ba am phaje ando masi satya treta dwapar kali ke masi asang masi happy yeng bukan sida koi gi brahma gi punsi yam sangi mi ba gi chei chama ga brahma gi punsi mi kup amani ga haiba ma chulei da si matang da akoina kali yug dagi hawra haijadagi kali yug ki asang base chahi lakh mari ga lesing kunthra ne thoing hai adu masi koi gi earthly years akoina chahi ama se numit chahum ga humanga na chahi ama sai hai ba chahi khuti sida chahi adudi hojik chahi lesing manga muk se haugre kali yug ki chahi lesing manga ga chamanga ga kunthra karni phu muk ki maya da haugre hojik haubada adu lemhori bese chahi lakh mari ga lesing kun manga kun taru muk chu wat ni kali loi ga daba adu hojikan jam to hani akali yuk loi ga dore satyuk lakh ga dore kala ke wata ta bodor yam wat li chahi lakh manga hai na wat li ko bhagwata matumin aduga kali yuk sigi saruk ani 2 times masina dwapar se oi ga dori aduna dwapar kali sina chahi lakh mari ga lesing kun thane thoi oi bata ra ga di dwapar yuksina chahi lakh nipan ga lesing humpu ga mari hoire dwapar ga sang mas duga dwapar treta sina kaliyuk ki saruk ahum 3 times oiba aduna treta ga sang basina lakh tarane thoi ga lesing marphudra taru 12 lakhs 96,000 masina treta ga sang oire aduga satya sina kaliyuk ki 4 times sen sang dun masina chahi oibase lakh tara tret ka lesing kun gani pan asumaina magi asang basi asumai pibiri juk amam sigi do hariba juk mari se masi cycle juk se masi loiba nate satya treta dwapar kali amuk ola kadoi satya treta dwapar sumai cycle sum chakadori aduna ahan bagi mari si pullaga oiba chahi asang basina chahi lakh ni humdoi ka lesing kun 43 lakhs 20,000 years adu masibana mahayuga amaidna hai asigumba mahayuga sina lising amar juk mari ki cycles
लिसिंग अमर ओलाबा कांदा मधुबुना कल्प अमा हाने को वन कल्प सिना ब्रह्मा की पुंग तराग ने थोय अदु मसी ब्रह्मा की डे टाइम मसी पुंग ट्राई तो ओइने कल्प अमा सिना असिगा चप मानबा मसी की सेम लेंथ असि चप मानबा अमा कल्प अमा का पुल्लगा ब्रह्मा की नुमदा हम ओइतोरि दर ब्रह्मा की पुंग कुन मरी असे कल्प अनि सिना ब्रह्मा की पुंग कुन मरी ओइ अदुगा असुमाय तौदना ब्रह्मा के सु मागी हप्ता अमा था अमा चाही चाम से ब्रह्मा पुछि गदौरि अदुदगी ब्रह्मा की मैं पुछि लोइरगनी अदुगा महाक से भगवान की धाम दा हल्ले हंदकी अखोय ब्रह्मा से भगवान धाम दा हल्लगनी अदुगा महाकना ब्रह्मा मथंगी ब्रह्मा कांदा अमुक अनौब क्रिएशन अमा हौदोरिबा अदुदा मसिदा प्रलय लाक माना तुम्थगिबा कान ब्रह्मा के नुंदांग सिदा प्रलय मचा अमा तौ हायबदी ब्रह्मा लोक की मखा ले प्लैनेट में मसु लोय मु डिसॉल्व तौर अदगी ब्रह्मा की मथंग नोंगालक पासिदा अमुक क्रिएशन अमुक तौदोरिबा असमाने मसिना पार्शियल मसिना खंड प्रलय है अमुक गाय अमुक से मसिकन ब्रह्मा के मखा की ले प्लैनेटरी सिस्टम में अदुगा ब्रह्माना हक्चांग थादो मतम से महाप्रलय है होल क्रिएशन वाइंड अप तौरनी बगसाई महाविष्णु हक्चांग मुंचंग हिबान है अदु वाइंड अप तौरे अदुगा मथंगी सो होंदोरप कांसिददी अनो ब्रह्मा दा अदा येंगरबा कांद यामना मैग्निफिसेंट ओइबा अखोनी येंगबदा यामना फैंटास्टिक ओइबा सो हाय अखोय लामबदा याम अंगकपा फंगबा अदुगुंबा मसी अदुगुंबगी मोंग मसी क्रिएशन दा हाइबिलिटी अदुगा के की मतंग दा पंदी के बसु बसु मसी दुम तोय थेंगे जै अखोय मरुप अमा नै महाक से हुजि हुजि बेंगलोर दा अखोय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हाइबदु दा मास साइंटिस्ट कॉलेज महा मसा से बिहार दा की अद पिसल पिंगाय दगी हो रामायण से सुम लीबजा अद महाक नोमा सुम अखोय खनने नबदा महाक नोमा के की मतंग हाइबी के सी मसी मदम दा कर्ब की मतंग याम फजन हाइबी करे अद मसीदा अखोय खरा कुथना योब कांदा कई सिने मखोयगी दशरथ की महारानी अहुम कई अदगी कौशल्या कई अदुगा अहुम सुबसिना मिंसे सब सब ऐसे मतलब हाई बगम से कई सुमित्रा सुमित्रा कई कौशल्या सुमित्रा मुखोय इसले अदुना कई सिना इबुंगो रामचंद्र मुंशी बसे असो कबल मुंशी ममा कौशल्या दगी वेल अदुगी बथक इबुंगो रामचंद्र आओ इबुंगो रामचंद्र सु ममा कौशल्या दगी सु मुंशी माना इबुंगो रामचंद्र ना तुम्बसे कौशल्याना सुमद्रगे तुमदे कौशल्याना इंद्रगति इमा करो से करो ना कई ना सुमद्रगे तुमदे कई ना इंद्रगे चादे कई उद्रगे मागे थेम यादे है असुक मते कनो मचा भरत तगी सुना याम नुसिबा अदुगा नसाय लेरिबा मसिमनाव मरी राम राम भरत लखन शत्रुघ्न भरत न शत्रुघ्न दगी असु हल्ले ना हाइबी नदि मखोय मरी की नुसिना बस असुक नुसिना मखोय मरी अदुना अम्मा अहंदी नसाय मखोय की नुसिना बस येम अगपनि अद रामचंद्र से नसाय को मैडम हाइबी बस दशरथ ना राजा अभिषेक तौगदौरे मथंगे नुमिसदा महांग युवराज तौथोगनी अदगिदी अयोध्या रिंग थौसे महान ओइरनी हाइबस अदा लाई मयाम से खनरे इबुंगो रामचंद्र ना सु नुंगाइना अयोध्या सी पान बतारगदी राबोंदी कनाना मादी कनाना कानानबीगनी असुक मतिक माने पृथ्वी ओत्पने बताव लेरे अदुना राबोंदी महांद बतियाती अदि इबुंगो रामचंद्र लासी कमाय तौगा तारे हदना ब्रह्मा का वातारी ना अदो रामायण सिदी वाल्मीकि ना हान ई खरबती राम की लास हौजिन अदुदा इबुंगो ब्रह्मा तापीले ना वाल्मीकि ने इबसे सोयबदी यारोय अदुबु नखोयना करी सिंबा ngamba सिजरुरो इबुंगो गसु तहोम तोपलिला तौजरागनी हायरगा अदुम लाकपा कासिदा देवता मयाम सिना सरस्वती तानारे है अदुगा मखोयना कनादा अयोध्या लाइबा कनाद इंसलगा इबुंगो रामचंद्र की राजा अभिषेक की थिंगजिगी ना कोयता नहीं है अदु मतम सिदा अयोध्या की मी पुनमक सिदी इबुंगो रामचंद्र याम नुसिबो इबरिना देवता सिंग मखोयदा मखोयगी पुनिंग ओढ़न बगसे मखोयना तौना होनद्रे कीजु कीजरे अदु मंथरा से कई लेबाक तगी पोरकपनि हाय
ꯀꯩꯀꯩꯁꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯀꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯅꯤꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯀꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯟꯊꯔꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯟꯊꯔꯥꯁꯤ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯕꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯟꯊꯔꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯔꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯁꯋꯇꯤꯗ ꯇꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯔꯁꯋꯇꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯔꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯩꯌꯦꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯔꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯟ ꯁꯟꯃꯥꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯒꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯔꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯊꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥ ꯆꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯦꯝꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯗꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯔꯃꯗ ꯃꯗꯝꯅ ꯀꯔꯃ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯃꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯔꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯑꯐꯕ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯞꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯃꯦꯗꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯣꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯆꯥꯅꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯅꯥꯝ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯚꯤꯝꯒꯤ ꯈꯨꯅ ꯅꯝꯈꯥꯏꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯐꯛ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯇ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯄꯨꯔꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅ ꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯏ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯅꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀ ꯇꯥꯗꯅ ꯕꯤꯅꯥꯕꯣꯟꯁꯦ 3ꯂꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯂꯝꯕꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯦꯟꯅꯕꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯦꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯦꯅ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯠꯂꯦꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯥꯔꯨꯅꯕ ꯊꯛꯎꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯔꯥ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯊꯥꯡ ꯑꯃꯒ ꯇꯨꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ
masana dum hairameba aidi lamboi biganu noi pabung su lamboi gede aidi kira thang biu aina kira thangeba adu ganda di kira thang na ba mi laitreba masa singsil loi na ba thabak sinarabanina lamboi ba sidiam adum sammabanina lamboi nareba adu pok ibra pok tabra du de ai khangjadre ko aduga matamduda lamboiragadi lai khuyada lei aduga kira thangagadi mathangi mapok poe haiba machu yam kana akhoi matamda akhoi ma hoina sum libibado akhoi mana yam nun tawi aise ado ima haise ai ima pokwa abokni tasengba bagidi aidi aduda abokni ka hairura de numi humni ga wangang na bayada ba kaptana leiba adumba tawrakpanina aina ima haina kaujari adu madi layam ningeba adu bina bu mutar kulak chapada maru loin ko ga laeba kokta bam tar akhoi ma do yam kana chahi marfu modra su bi banate ba pabung leite kandal chahi nifu da leite hayaba adu ga di mo sidi chahi nifu ai sidi am na ha oi ba adu ai isa se chahi marfu su doram neba aduni tawrise aduna Hare Krishna Imon supplement matang tawbiro na nai kanjaba punama dosere yam nungaire imaga ramanujagana expert haitare ko koisina engineering gi larik tamningai da imaga ramanujan haibase ko ki matakta son pai hedna lemhori ba minute kun se ai yamna ignorant oi be question kita hanjarake mini kundut loira kumbira adudi ngasai back to the topic ko koi wari se yamna keno nungai kre haipati ngasai koi 14 loka sida concept si yamna introduce to bire to ka mainly aina represent to useri sina koi mana haibi kre ko ngasai koi ma koi gi generation koi ma gi mamang gi generation sina yamna spiritual oi ki basi aina su jaho larik tapa khotpa du adagi adu myam si tawrakanda magi follow su tawba du ka gyan su taba adagi akhoi gi generation si lakpadagi ti akhoi gi generation gi makhazana akhoi sina engineering doctor gi larik myam se pa bada veda sastra ki larik se khara mirai badina chade adu hujik se mukhang na ba muk tawjarak pasida masigi ano ba concept sita yamna hangjage ko asagi 14 se 14 lokas haibasida masigi lokasi material nature ni temporary ni physical kanada ni haireko aduga mumagi different si describe to rapakan sida description sina mumma se physical nature oi namagi se satya lok tapalo jana lok kaina leibezala natragana masi akoigi human being amagi consciousness level oirakadoira 14 se mi ama da yawbada mi duna karamba mafamda leige duna define tawrak oibra adugi du ai kitang khanjani yan nungai je sina masi wahang thangat pira ibase masi physical reality ne masi akoi material world manung sida reality happy yang pakasida de concept khara mu chawre karina reality no karina reality nattaba no happy yang pakasida husi akoina panjagriba 14 planetary system se changna layo pot adubu sum wangkhalenge haibadi akoina prithvi leire specifically ki word of leire made swarg loka hai ki jaga sin gor ka se moi se subtle oi bhengal e subtle oi haibadi kari akoina uriba akoina jaga sida akoi dam hai prithvi hairas akai line up mase lairiba akoi jiya panba sing se hakchang se akoina paiba sokpa thengba yai ubo phangi mase hakchang se kaina sabno akoi panchabhut earth water fire air ether masi manga se saba masi yaura yum laga maruina earthly plan haba ka dali earthly object earthly elements na hen gadori ba kuna paiba thokpa ngam yari ba se magi volume ama khangi ba aduga akoi hakchang sida amu subtle oiba udaba mida udaba kuna paiba ngam daba elements yauri maduna kai haire akoi sai mind intelligence ego
air haiba nungsit sibaw ma lay haiba magi movement na khang adagi space laibe ma ethers na kaina akhoi khonjel tari ba se machine space ki ma lay haiba khang adubu mind intelligence ego haiba masi ahum si de kona khang ma khana war masi pinpoint to ba yarak chuma adu masi guna akhoi subtle elements haiba chuma masi aduna masi ki prithvi de ki wakhat khaba jaga singjaldi ngasai earthly elements na masi hanma gi chang handare aduga subtle elements na wakala aduga aduna ngasai koina kano se koina tonga ngasai ki khara wakhat khaba sargalok ka se koina thi bada hekta u da hekta khang da ba jaga sing hekta oidure ni masi kum kana moi se subtle oira abanina koina mind thi bangam da ko adu masi अखोई फिलोसोफर सिंदगदी मसे हुजी इसिना हाबिदि अखोई आइगी मियोय बा मगी मागी कॉन्शियस लेवल से वाकला वाकला हाइदुरि बरा हाइबसी मधुमक नत्ति मसी मागी चपचाब जगह अम लैबनी भागवतम मतुंग इन्ना जगह अम लै मसी की माई डिस्टेंस ओपीनी इचे पृथ्वी देगी अखोई कनो अर्थली प्लैनेट्स अर्थली प्लेन हाइरसे कनो से ग्रह म तब अर्थली प्लेन सिदगी kaya masi mile kaya wa kilometer kaya wa kanda bholok lay masi kaya wa kanda swargalok lay adagi asai ki brahmalok sina kaya wangi adaga whole universe ki pak chaw sina kaya no kaya kumakha si masi akoi ka hijack ba patalok ka patalok ki makha da kai dedi ka je hai di ba adu makha pura kumdara ka sida garbha samudra namre mani garbha samudra sida ne koi garbhodak sai vishnu le ka dol mas aduna masi के हाइगनी चप चाना मागी मफम गसे याम एग्जैक्ट मागी कनोस मागी क्याम थापी गाइस पीरग लैगी सी अद मागी कनो मा डायमंड के हाइतारे मागी मेजरमेंट योजन न योजना 1 योजना इज 8 miles न हाइदी असमाइन तउतना 1000 योजना पाक पा सांग बक दो माइन मकन माइ डिस्क्रिप्शन बी अदना हाइबा लोकेशन सिंग असी चप चाना अखोई मटेरियल वर्ल्ड से मनों लाइबो हमसिंग इन हाइजे okay adoi masi akoina akoigi miyoiba man experience tawri sibi bhur lokata ne bako koi miyoiba भूलोक bhur loka sidako aduga atai cinema gi dimension naina ko bus yabram se kharam na dimension kain haina ris dimension higher su yare do वो dimension higher रगते अमुक तोंगान बा मन चत ओ the dimension higher हुजकर मतम की खरे line खंगना yeah because you know sometimes people I think out of curiosity a lot of things are floating around so I'm just trying to relate aduga aina consciousness ke mo hanga isina akoina masidai sida description se akoigi bhur loka sida sudu uba yawe ko habdi for example sarga sida laibasi hoi indra demigod kaina duna kanom oigre material pleasure yamna lai adu tu tawre haire ko adagi makhada laibasi atal sida su yamna glamorous oirakanda ma se heging badadi yamna kano sarga ga mana ba aduga mana spirituality ki si laita ba haitare maya illusion adom da laiba adoida aina mong masi se o nahana koina sadvik adagi rajasi tawrapa kanda sadvik ora kanda na spirituality ga yaura kanda nungai ba ma aduga rajas ora kanda magi ke haitare material world the pratung ga laiba da tu mo atal gi descriptions ga mana ba duna na ina consciousness ki level oidoira aina hangai hanjara ise chumga to ise chumga to ne message adar magi consciousness to gi matung inna masi bhagavad gita gi 8 chapter gi verse number 6 to supibi yam vapi smaran bhavam tajante ante kalevaram tam eveti konteya sada tadbha bhavita hangsang thadom gi matam da mana puribo consciousness asigi matung inna mahaki mathangi mapoki hangsang se phangadori bani adadi consciousness no ngasai gi atal vital sutal talatul masigi makhad laiba adugumba gi consciousness oiraba taragati obviously ma adu mai chat pata adagi khara wakhat pa consciousness oiraga na but mai mathang ki higher birth ama adu phangadori bane aduna ngasai
consciousness di yamna maru oiba part amane ko study to bogi dama ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯕꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 14 ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯅ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯗꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯃꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯙ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯙ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯔꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ 14 ꯃꯦꯂꯥꯒ ꯇꯧꯕꯗ 14 sida yes okay aduga 14 sida aduidi hairise masida akoina upper plane sida chatpa kandadi body yaudra ngasai gi subtle line haira ido aduga karamba lokta na onka oh Ramananja manga amuk jangak pangai minasi Satyalok Tapalok Janalok Mahar Swarg Pitru Natraga Bhubar Adi Makhada Bhur ko akoina lairise adagi adugi makhadana Atal Vital Sutal Tala Mahatala Rasatala Patal aina maina define tawbiba Ramanuja mukjang bida lengjan bida yang mau bukhatsarak ya tapi kok tazari akwai king asagi upper kano lok sidana physical id karamba lok na ise aina note di izakibani tappa lok oidoira satya lok oidoira physical body no need for rebirth aina ma yaurame satya lok sida masi chungadoi neba satya lok ta laigraga di moi se rebirth satya lok se ya mo sumaina hai akhoi satya lok se in general yambadi akhoi brahma na hakchang thadu matam sida akhoi se vaikuntha or krishna ga manaka chatle haibasi masu lai adubu karma haibase yamasu luba dagi material existence haibase yamasu luba hamama oi aduna akoina kaiguma sekshendragadi brahma gi position sidagi phawba akhoi lekha tarakpa yai haibasi masu lai aduga akoina ngasai subtle haijagi basida mathaka lai base brahma gi jaga moi lai mayam akoina subtle oire minna udre na paibi ade akhoi level da dumaina haijabagi wan adu mafam darasu haikol laikol umang wamang sing chaibina chingba makal se asu kamde fajarga base pekthal lai haiba description su lai adu masi sidi akoina enjoy to ya da haidi akoida grant phangdaba madugi permission madu enjoy to na bagi sam hare kan akoina visa phangdaga de america lakpa ya adagi ke haitare green card phangdaga de sidal oi piya de hybrid sing madu maina masigi qualification plus permission darkar lai hai asigum masi akoina chatpagi appreciate to pungam na bida hoine adubudi ngasai karma dui matungi na masigi 14 sida chatlani haire ko adagi 14 sida mo ngasai upper level sida subtle oidene dimension haiga dry word sa later aidi akoi physical body dangna laibana teba but still it's a material world having a Ramanujan haida still like magiam hazana gano tauna laiba khotpa dugi visualization dugi waneba adagi amuk aina question ama hangningi singasagi tappa lok sida moina hairi se mo masida laibasida yamna munirisi ko adugumba mayam sinna lairakan sida moina muk lower kanose makhada laiba kanose loka sida moina chatninga gadi chatpa yai and hairisi akoina reincarnation tawrappa kanda akoigi bhur loka sida akoigi muni rishi kumba ga
reincarnate tawrapasi moi masana mioi bese help tawge na lakpani kain haise si concept chida aina kitang amuna mande clarification pampa masi chungba jala na traga hawa da du mayam na ngangnari raina mase hawa da bang tingang mai hui da bajani mase both ways it works both ways akoina makoina mathaka leirambadagi awang ba lok leirambadagi mana tawjuru budra mana boraga makoi se they are forced to come down masimane amana kedawi sometimes they are so well qualified moi se mag apam badagi matungina makoi je mu laaga mahom je su makoina lamba da ge manifest to makoi ngam sungam ne mana khare kan koina Narad Muni kan jadi Narad Muni special category mahak yang mana dia mahak Devarshi Narad Halibis so mahak di magi own form da everywhere either upper planetary system or earthly or lower planetary system lower mak sida machat pangame mangonda without any hindrance ado asuk muslei asumai thamjagi amaina ina smaina plane sida moi gi free will haitare ko ngasai karma duki out Domaina moina chat pangambagi laiba do once aina kan badamuk burlok the later get the mio boy panina moya mukarma ekum letter on basi I can't credit ada moina kumdhara akanda mukoi magi karmana maram moina kumak pora ga yes they will be implicated adu madunata vida magi by their own will magi power dra laga mukoi dna masila amakanda di in general they are not affected okay makoi sida adu kumbagi sangdre adu bu amuk ka haigani ishorgi lila tamangam de su hai adegi maya ke sakti am kalle su hai banina karma kanda kari combination la kada bun hai kon ang hot pa kanda permutation combination am lai this karma combination la kada tamangam da adu masi yam na intricate karma hai ba yam intricate way Okay, then I know I'm going to run out of time, but I had a lot of questions. Adagi makhagi planes, lower planes, datal vital adudu labis. Moisi sina mo physical kano like doira. Natraga entity na like doira. Physical entity like. Masak tasu entity like ne bich. Masak entity aduko declare oire ko physical form the like the makas like. Makase physical oidoira na tragana entity oidoira na taba huziki soul moise physical leba akoi da pali haksang sumana pandori ni mathata leba kangbo sum haksang akoi haksang pali baneba adu they smart habit over they are much more elevated guys adana moise satlo habit kan moise physical form oina akoi gi mang da moje manifest to kusungami jadi aku itu uhan dapat juga memang guys. Mogi magi boleh saja. Yes. Aduga sagi lower planetary system lah. Mesti jadi mogi physical oil lah. Aduga ahum subut sutal hai bud. Sutal sih Bali Maharaj lah itu ni. Bali Maharaj atau bhakta ni. Apa Baman Dev kila matang angang mas. Tahu lah aga avatar tahu raga kongkap ahum ni gitu. Adi matam tu dah Bali Maharaj nak kathok tu penbira dana. Aise nange nakta nange thongak pon sum lei duini ko adana Bhagwan Sri Krishna haigi badagi thongak pon lei Bali Maharaj naksida adudi Krishna leira banina sutal lok se lower planet oidre maside Vaikuntha oire hai then akoina president lakpa kanda president ke chapcha mai facility sema mai tawdana Krishna leira banina mapum su Vaikuntha ka chapmana sema banina masi hidden Vaikuntha so hai Okay. Adagi sagi concept amada ko. Sigi 14 planes simal like re. I have more questions, but I think we don't have much time. Sagi Devi Dham adagi Kailash Natragana Mahesh Natragana Mahadeva ko. Shiva Dham. Adagi Devi Dham Hairakanda Masigi 14 planes si oidoi Jagad Dham Hai se Natragana. Okay, 14 sida manifest physically tawrise Devi na Devi Prakriti na mana kanata wedu na ni mayam na
Devi Ningna Yeah, recently. not only within this, not only this 14, Yeah. all the universes. The same Okay. multiverse I give it. Okay. Everything, the whole material world, Hmm. comprising all the universe. Masi Devi Dham. Okay. Adagidi Shiva Laireko. Shiva Sina Mukma eternal being ni haire ma pokpa Shiva night rema gi sina kitanga muk kenagre aduga ma sina muk akoi material world ga spiritual world gi ani se mana samjanna hanba. Samnahan bahai bidi sumai lai je. Akoina Mahadev ki identity se. Krishna na transformation to we bane Mahadev. Krishna degi transform to raga ignorance modo Brahmana passion panare creation ki tamakta. Vishnu na goodness panare maintenance ki tamakta. Adu destruction to na ba ki tamakta tamuguns ignorance bu manage to ngamba ama darkar oi. Adu kanam ta ngamdra bani na Bhagwan Sri Krishna masam angna mana manifest to re Mahadev oina. Asagi ignorance panara pakand. Adu masi kai haire sangom na sangom afambada transform to bugumbani. Aduna sangom dagi sangom afamba onbadi yai adubu sangom afamba dagi sangom onbadi yadre asmai tawdana Mahadev Krishna dagi Mahadev onbadi yare abarmaduna Krishna Mahadev na Krishna ningi hai aduna masi Vaishnava na yatha sambhu Vaishnava singa marakta khwa athoi base Mahadev ni aduna Mahadev dhyan tawla base Krishna dhyan tawbane so hai nei adagi mahakna nam soli base sankarshan haiba rup sida ibungo Sri Narayan sankarshan rup sida dhyan tawi nam somba sida Hare Krishna Mahabhadra soli Ram ke naam soli haiba se Mahadev identity lai Okay. Yeah, I think for today, I know I have more questions, but for today we will finish it. At the young Diriba Pumna Magnasu Masida question like Biba Adum Kano Hambira U. Akoy yam nungai aina akoy 1.5 hours de masi helhanan da bagini hai tarato. But it's going very well. I'm learning a lot. Aduga masigi sigi topic se lakpa kanda su koina literature se khara pa bahora kanda oh kaina koina bits and pieces Shiva ningba dagi Parvati ningba Kali ningba du lai ma'am se yaman kita namuko ngau ba koi kangum su yang jeri adu moi se kamaina samna ra ino kaina haira kanda adugi si hen naina ningba pui adu na mathangi topic ta aina energy form maina na hamok haibado masigi akoina energy form siga kano se level si nga saigi hujiki Krishna Shiva Devi ga samnarakpagi masigi sikitang mayam da clarity nga saigi lai yam yami na hara ise lai haraga demigod adu kaina masigi da structure ga sulay pese masikitang naina nimba mapo adubu akoy gi listener sing na su feedback bibirau aduga akoy mathangi topic si akoy fix tabzarake. Any last comment natraga comment pipining ibra kaman jatake. Yam nungai ji sumaina akoi yamna broad outlook amada sumanaina bagi platform ma thamba si yam matik chara bane madi matam su oirabra haida khanjai kaigana haibada nasai chena haibibada akoi sina engineering medical ma'am tamingai sida asigumba amda samna hodre haibas masi yam chumubani ada masi akoi sumatangi dharma gi wak nataba yana fanatical oibai wak nataba masi yawre ma'am akoina khangsinbada kanaba akoi knowledge oirasu natraga akoi mental development or emotional development ki matang da yamna sauna mateng pangba akoi da yam kana kadaba hiram kayam su yawri akoi ki emotional breakdown ko lak matam se sumas adjust to bangam na bagi matang da mateng oi su mayam nei ada hairiba sigumba hiram sing topic sing se koina sahi nauriba naha sing sida koina angang masap se oi re to hauruga su adu tragana parents sing si mama po oi ba sing sina angang sing si yorok matam sida mama pa hai ba kanam ta han experience le la kana natti moi ahan ba masa phangchaba kan aham yum palak adu matam duda le makum manem masigon pakan sida ama society thinga pakan sida ama ko
every time everything is first experience after hajari adar masida adjust tawra pa kansida ama chauna khoida emotional backup aduki masisi akoi spiritual knowledge am chauna pi adna high hidam chingche koina masi hojik matam sidagi koine na hoba taragadi asugam batik mayam punamakta yam chauna mateng soina oigani habse thamjani asam badan habi ke do koi meragi badan back tara ipali habse tahawbasina asugam batik kanari अदर मशीगो बात इधम से फटरे बसे अन्हा थागत चली से बुशामनी मैडम Ada isu question hangning bam su yaura every I give benda aduna question na di ka sumong na tela brahmagi mandir lekta base si matang si matangi ta ngasi di tawragum si ngasi di thong lo han ba matam yaure aduna brahmagi mandir si amatal lekta ba akhoi chalu ba handak che ai lai sang mandi kano parikrama si am chasei ko ai di Brindavon dagi Radhakunda dagi hogalak paduna handak ki sahi je chona madupina bani ai na chatke kai na plan taw banati ma masa sina adum kari haini aduna Jagannath ki mandi da chalure adagi kano da akhoi yam kre aina handak chasaru base khoi karino Radhakunda challe adagi kano Jagannath Khetra challe adagi kano challe khoi Himalaya gi hobam dalle ba Ganga gi hekendra pagi mafamdo Rishikesh su yaujarure numi humni gumba mafamduda leminaraga inaunupine chamayamga tawraga sandhya arti do Ganga arti se yawba phangakoi wanida aidi Ganga arti se aina ahan bari Rishikeshagi haidarakpa matamda Ganga arti se aina on the way uyeba aipi oro taeba sidabu aina lepaga suyeng bangamdre do gari manunda urini ko Ganga gi arti se madura katli Mahadeva Radhakunda gi adaidura leibadura katpadu urakpaneba aina IDP oro yam tagal leba lae ko khuyam bagane kai depi no khande ta aina Rishikesh ki duda yawe kai khaluk ponde ko Ganga arti se amte yaw phangadi nungai dai tawragane lai si lei koi mo lai si lei tabaga lei te haiba Kan angang sing lai kadai no puthoro pa hari se masi angang we ngi gi ngai magi wakhanduna ne ba ko aduna aina handak Rishikesh chatpasidane nungdang wayang gi Ganga arti se kunipan teban kunipan sai sidane arti loina ma akhoi gi mari masu gi bungona selli bausi gi phiji selaga ne ahanju yaw angang su yaw ko aduga yubi katlaga magi gotra ka tawraga kausalaga moina magi kripa phangba hai dare ko aijo adura kripa ambi phangjarure ko ibungona kausan biraktana ai puja tawidana le paringam kasu pibirei aduga khutsidane akhoi gi duk kambida haiba arti do adu piraga ai haijare eba moina pirakpage haibani ko adumain tawdana ai onthokpa ai kano adumain tawni kaina khandaba ai di chunna satpaneba Ganga arti do yawdu sena tikeka aga changeba moi duda siri thaka loi yeirameba hui chahi mari manga sida develop se akoina hamba chatpa matamda siri thage de ture mapan duda dum chatlaga Ganga duda dum khoiram jaba adugi kumba bude dum yaba aduga ngasai siri ga yeidana khotana adagi Ganga se Himalaya de horakpa aduga kano na akoigi Mahadeva na Ganga se pining de dana ne mana Ganga se pining de dana leibagi moti ka dule hore ba loina ba Rishikesh ki torban sida loin thar le hore ba ji se adu angakpada puning de nungsiba nungai ba kapning ba aduga isa sida isona ibu chanbire ka haibagi harau jaba aduga pokse ba handaki khongcha sida admain tawdana huju so ai
kano US gi manung sida leiriba iskonda pubini haidigi ai chanupina aduga kano kari haba mandir namamyo sida New Vrindavan new nama lay. nama leiri haye adu nongma leirusena adumain tawna imona thabirakwa aigi mangdoira ma Delhi da leramdoira khangde aigi kano kato adugi wi mon thabira amnina adum su paijare aduga aigi mobile da su photo namaga dum hapsare adumain tawraga aise thagi kano sida wakhan sida leireba kari no chahi humbudra gi mamang duda aina tawramba lila mayam dudi gari ani tumna ba thogala ban Yam nungare mana da yengbiriba pumnamakpu thagachari khwairapam Buddha Singh Marina Haumom Guni Devi Krishna Kumar Sharma Sorokhaibam Rabindra Singh Sangita Wayangbam Anu Sharma Hari Jai Hans SH Rosibala Devi Tampa comment bibirakpagi damakta thagachari ado akhoi loisalakpasida Hare Krishna amtang chan tawminasi aduga akhoi loisalminasi program asi tamana janali tawbi Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare dagi yengbiriba pumnamaksu chanting akhoi tawbasi loisalakpasida join tawbiyu ado aina handaksi chanting se akhoi gi 3 rounds se dum akhoi gi chathajari 3 rounds si imai bani gi rhythm ama ti dum lae aduga as part of life yamna sauningba natragana kitang ai heart set kitang imbalance oirena khalakpa kanda ai keno mantra se chant tawgi keno se habit natraga no I don't think habit is a good word mantra se da aina tawzaba haita my own janba and I find that I'm I calm down but when I feel like I kenoma kanana na kenom harakpa na trakana I gi thabaki kenom tawbakanda I gi imbalance power so that's how I've been like trying at the game hijack repahana so kari gumba thawbat aingonda kiba leiba matamta mind tawbat da hujik phawti aingonda yamna very good experience and akwai mai bani akwai namu kida hijack akwai vegetarian oi bekte hujik phawdum temptation like another moizeri aduga 3 rounds aina di mu hengkaning bani adu pu aina koi ma na wagadra aina koi mai bani se tawmina bani ado mu gengje kamaina hengkat ba ngam jabo oi jage haitara namapu kharamjari Hare Krishna kurumjari Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna.